Kwa 11 Kamena 2026 byari bicika muri Mexico City aho hatangiraga igikombe cy'isi amakipe 48 ya mbere mu isi aho yahuriye mu bihugu bitatu aho agiye guhatanira igikombe cy'isi kubitiro. Rero umukino wafunguye indi mikino yose niwahuje Mexico ndetse na Afrika y'Epfo aho Mexico yatsinze Afrika y'Epfo ibitego 2-0. Abakinyi batatu ba makarita atukura mu mukino wa mbere w'igikombe cy'isi waranzwe n'akavuyo. Raul Jimenez yatsinze igitego cya mbere mu gikombe cy'isi nyuma y'igihe kirekire yarategereje aho Mexico yakiriye iri rushanwa ikananganya imbaraga itsinda Afrika y'Epfo ibitego 2-0 mu mukino waranzwe n'amakarita 3 atukura kuri stade ya Mexico City yari yuzuye abafana. Julian Quinones na yafunguye amazamu hakiri kare nyuma yo kwambura umupira ya Sintore wari ukoze ikosa rikomeye hafi y'urubuga rw'amahina, yahise atera ishoti rikomeye rivamo igitego cya mbere. Nyuma yaho yanakubise umupira ku giti kizamu hafi gutsinda igitego cya kabiri. Raul Jimenez yatsinze igitego cya kabiri n'umutwe bituma Mexico ishyira umukino kure ya Afrika y'Epfo. Muri uwo mukino kandi ya Sintore na Tembazwane ba Afrika y'Epfo bahawe ikarita itukura mbere yuko na Casel Montes wa Mexico nawe yirukanwa. Mexico yabonye intsinzi yayo ya mbere kuri Afrika y'Epfo nyuma y'imyaka 26. Jimenez yabonye amahirwe ya mbere ariko umunyezamu Ronnie William yakuramo neza. Afrika y'Epfo ntiyitondeye umuburo wa mbere. Sintore yakoze ikosa ku mupira hafi izamu ryabo. Eric Lira arawumwambura maze Quinone atsinda igitego cya mbere. Jimenez yongeye kubona amahirwe ariko Williams aramuhagarika. Mu gihe cya mbere Quinone yongeye kugera imbere y'izamu ariko umupira we ujya ku giti kizamu ntiwabasha kwinjira mu izamu. Mexico yakomeje kugenzura umukino ndetse Brian Gutierrez anabona andi mahirwe ariko ntiyayabyaza umusaruro. Kipe gitangiye igice cya kabiri Afrika y'Epfo yasigaye hari abakinyi 10 nyuma yuko Sintore asunitse Gutierrez wari usigaye ahanganye n'umunyezamu amubuza amahirwe agaragara yo gutsinda. Nyuma yaho Jimenez yatsinze igitego yaramaze igihe kinini ategereje mu gikombe cy'isi aterekamo n'umutwe umupira mwiza waruzamuwe na Roberto Alvarado. Yagaragaje amarangamutima akomeye ndetse n'amarara manuka. Abafana ba Mexico nabo bari bishimye cyane bishimira intsinzi. Umutoza Gilberto Mora yinjiye mu kibuga ashimangizwa cyane abumwe mu bakinnyi bato cyane bamaze gukina igikombe cy'isi. Vari yaje kwifashishwa maze umusifuzi Wilton Sampaio tsembazamwe ikarita itukura nyuma yo kugaragara akubita Alvarado atari ku mupira. Mu minota y'inyongera kapiteni wa Mexico Cesar Montes nawe yahawe ikarita itukura kubera gukorera ikosa umukinnyi wari ugiye gusatira izamu. Nubwo Afrika y'Epfo yongeye kugira ko gukina irushwa na Mexico umuntu umwe ntigeze ibasha gushyiraho igitutu gifatika. Mexico yahise ifata amanota 3 iyobora itsinda. Dusesenguye tubona ko Mexico akarusho ko gukinira imbere y'abafana babo mu rugo byabafashe cyane. Mexico yari zineza igitutu yari ifite cyo gutsinda imbere y'abafana bayo nubwo yari maze imyaka hafi 30 idatsinda. Afrika y'Epfo yatangiye umukino ifite icyizere n'umuvuduko mwinshi. Eric Lira yakinaga azamuka cyane ari nabyo byavuye
yakuyemo igitego cya mbere cya Quinones yaramaze gutsinda ibitego 33 muri shampiyona ya Saudi Arabia ndetse yarafite icyizere gihagije. Uretse abafana, Mexico yanungukiye no gukinira ku butumburuke bwa metero 2200 hejuru y'inyanja, ibintu abakinyi bayo basanzwe bamenyereye kusha abo muri Afrika y'Epfo. Bityo Mexico yatangiye neza urugendo rwayo muri iri rushanwa ryabereye ku butaka bwayo ku nshuro ya gatatu. Dusesenguye isesengura rya Afrika y'Epfo, ese urugendo rwabo rwaba rurangiriye ahangaha? Nicyo wakwibaza. Byari ijoro ribi cyane kuri bafana nkuko byagenze mu mukino wafunguye igikombe cy'isi cya 2010. Afrika y'Epfo yongeye gutangira nabi, ariko icyababaje cyane ni amakarita atukura ya Sintore na Zwane. Aba bakinnyi bombi bafite uburambe bukomeye mu ikipe y'igihugu, ariko amakosa bakoze ashobora kuba yashyize iherezo ku mahirwe y'ikipe yabo. Afrika y'Epfo isigaye guhura na Czechia na Koreya y'Epfo, kandi aba bakinnyi bombi bazaba bahagaritswe muri iyo mikino. Sintora ashobora kuba yararetse Guiterres agatsindaho gukora ikosa rimuvanisha mu kibuga, naho Zwene yakoze ikosa ridafite impamvu yo gukubita mugenzi we atari ku mupira. Mu ncamake, birashoboka ko urugendo rwa Afrika y'Epfo muri iki gikombe cy'isi rwatangiye nabi cyane ku buryo rushobora no kurangirira muri aya matsinda. Ntabwo ari umukino mu itsinda A wonyine wabaye, kuko Koreya y'Epfo yatsinze Czechia ibitego 2-1. Tigers of Asia zigarutse mu mukino zitsinda Guadalajara 12 Kamena 2026. Naho ibitego bya Hwang In-beom na Oh Yeon-gu byafashije Koreya y'Epfo kugaruka mu mukino itsinda Czechia ibitego 2-1 mu mukino wa mbere w'itsinda A mu gikombe cy'isi cya 2026. Nubwo igice cya mbere cyarangiye ari ubusa ku busa muri stade ya Guadalajara, Koreya y'Epfo niyo yagaragaje umukino mwiza kurusha Czechia, ariko Czechia yabanje gufungura amazamu mbere gato y'isaha y'umukino binyuze ku mutwe ukomeye wa kapiteni Radislav Krejci. Icyakora Tiger of Asia ntizacitse intege. Hwang In-beom yishyuye Czechia mbere yo gutanga umupira mwiza cyane kuri Oh Yeon-gu wari winjiye asimbuye maze atsinda igitego cy'insinzi. Mu mukino utaha, Koreya y'Epfo izacakirana na Mexico yatangiye neza itsinda Afrika y'Epfo, mu gihe Czechia izashaka amanota ya mbere ihura na Afrika y'Epfo izaba idafite Sintore na Zwane kubera ibihano by'amakarita atukura. Uko umukino wagenze nuko Koreya y'Epfo yatangiye neza cyane umukino ihangana na Czechia, yari yageze ku gikombe cy'isi nyuze mu mikino ya kamaramaka, yatsinze kuri penalty. Ri Kang-in yahaye umupira mwiza Ri Jae-sung wabonye amahirwe yo gufungura amazamu nyuma yo guca kuri Stepan Charaupaki yahisemo guha Soni Heung-min, ariko ishoti rye rikurwamo na Rabini Ranaki rivamo corner. Ri Kang-in yakomeje kwitwara neza anateza ibibazo umunyezamu Mateji Kovar ibinyujije mu ishoti rikomeye ryaturutse kure nyuma yo guhabwa umupira na Kim Min Jae. Czechia nayo yaje kwinjira mu mukino nyuma yo gutangira gahoro. Ikosa rya Ri Ki-hyuk ryafashije Lukas Pravodi kuzamukana umupira ku ruhande rw'iburyo awuhereza Patrick Schick, ariko uyu rutayizamu wa Bayern Leverkusen ntiyabashije
kubyaza umusaruro. Nyuma yaho Provode yongeye guha umupira Jaroslav Jerein, ariko umupira we washakaga Strick ukurwaho na Pacifique Seungo. Ku musozo w'igice cya mbere Soni Hengumini yabonye amahirwe menshi, ariko ishoti rye rya kure ryaciye hejuru gato y'izamu mbere yuko irindi shoti atereye ku nguni rifatwa nabi rikajya hanze. Igice cya kabiri cyuzuyemo ibitego. Koreya y'Epfo yakomeje gusatira nyuma yo kuruhuka. Kovali akora ubutwari akuramo ishoti rya Hwangin Bawem. Ku munota 59 Vladimir Kaufari yateye umupira muremure awujugunya mu rubuga rw'amahina, maze kapitene Radislav Krejci awutsindisha umutwe ukomeye atsinda igitego cya mbere. Icyakora igishimo bya Czechia ntibyamaze igihe. Nyuma y'iminota itarenze 10 Ri Kangini yacenze ba myugariro ba Czechia ahereza Hwangin Bawem. Uyu mukinyi wabanje gukurura umunyezamu Kovali agarura umupira ku kirenge cye cy'iburyo awutera mu mfuruka y'izamu atsinda igitego cyo kwishyura. Czechia yibwiraga ko yongeye kuyobora umukino ubwo Thomas Sauke yatsindaga igitego cy'umutwe avuye kuri kufra, ariko VAR igaragaza ko yari yaraririye. Ku munota 80 Koreya y'Epfo yabonye igitego cy'intsinzi, umupira mwiza wa Pacifique Seungo warengeje ba myugariro ba Czechia. Hwangin Bawem awuhindurira neza Hiwen Ngu, maze rutayizamu wa Best Case atsinda nta kosa. Umukino urangiye hakiri mpaka. Ku munota 82 Kovali yongeye kugerageza gukora igitangaza. Umupira we waje kugwa imbere y'izamu. Adamu Hokizeci awubonye ari hafi gutsinda, ariko umunyezamu Kim Seungu akora iby'ubutwari awukuramo. Umukino warangiye Koreya y'Epfo itsinze Czechia ibitego 2-1. Iyi ntsinzi yashyize Koreya y'Epfo ku mwanya wa kabiri mu itsinda A inyuma ya Mexico, mu gihe Czechia isigaye gushaka amanota ya mbere izahura na Afrika y'Epfo. Koreya y'Epfo itangiye neza urugendo rwayo mu gikombe cy'isi cya 2026 yerekana umutima wo kudacika intege no kugaruka mu mukino igihe cyose byasaba nibigoye. Iyi ngiyi ni Pacifique Sport Official. Ntibagiwe kuri subscribe kugira ngo ubashe kubona update ndetse n'amakuru yizewe yuko imikino iri kuba mu gikombe cy'isi iri kugenda n'ubusesenguzi bw'ubuhanga cyane. Imana ibarinde rero naho utaha mu mikino yacu ikurikira.